Iba ka yung motorsan pa ay dawai kasi karo. Yan yang nih, dalapo yang pinakmat katunda Siman Factory. Ini isya ada Siman Factory. Isyawan po Siman Factory kalau adon kalat pan. Yan na kamon. Itu di kalat. Saya ini. Kalau tiga di kana em. Yan yang nih, dalapo yang teh ini iya ketika Siman Factory. Nani na side kamon adon kalat. Tangkawi kamat. Itu. Boleh sih, Pak. Iba, mana? Ka tukay yung motorsan ba ay dawai kasi deh. Rung mana nih? Lebih. Hang telan delum ada nak. Culai mana nak teh? Don don ti cek orang tu. Rung macam teh cek mat. Ayin kan rung mana nih? Apa yang teh kat sini? Sekarang gue cek kod rung tu. Tapi buat nak surat kalau. Surat kadon nak tu gal. Betul kadon kayak yang motorsan kemana nih? Atau kalau tiba lebih sih sepak itu mah. Sekarang harus surat. Apa yang teh? Saya cukali lagi berung teh kelar detik. Jangan syuk emang, Saya surat tang ngulasan sepak metari ya. Betul, lu sibun mah. Tahat.